everyone, at timanan tigayim yo Jen Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta iti tunggal maysa? Kapadasan man ni kabsat uno sa napudnonagan tintay drama. Dito'y drama ama ng biyanang, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablaawa man pa ni Renz Latore, Maribel Lubrin, Imelda Pascua, ni Margie Albing. Kastimanti ko na ni kabsat uno. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso anagarama kiti balasang kat apaman ngay naklunak, ti kayat ko ikasar ko adagusan iti kabiitan apanawan. Aga nataklauna yung mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong kwa busbusak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan aya kwartam nga aramaten ta nga agkasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Da amangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta kumaiti pagbayad tangay. Basta, di mon problemaan da ita. Daan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiitan na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kun ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng no malpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong marawd nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mo't lang, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam, idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaamo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng.
Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamodyanan na, natulagan ti kasartalor na. May kasar kamatlangan, kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin na kabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos no malpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon nga agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat adda na diskitaramon unaw. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imot-mot na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na kitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Isuda, imot da. Jak to awisun ida, intun kasar kaw. Anya? Inak to gumatangan intun bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makaamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso amasapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uwan na nang. Inton bigatan ti kasar mo insan. Uwan nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na insan. Day talaga ayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti mapartay. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak amu alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga uray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak amu Madlaw amad itinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan amatagtagari. Bye-bye Noon di nakakasarita, di mo matkasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inikapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Di nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot kadakin kaunaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na.
Nagloko kan? Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy, tapno saan da ako mutong. Ay ikit naganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam, satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da a laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong iti kasta unay. Agkakapsot. Wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tanay, awan ipakan kun kanagiti ginatang ko ama parte inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti maparte. Insan, nayunak man pala ang tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya, insan? Ore, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan. Inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Wen, insan. Di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga rod. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsain. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga rod. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsot kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga eh. Ang mga no mabanglas ti taraon no maluto adagaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Indirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga eh. Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga namnaman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin nga eh. Apay anak ka. Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali amang kasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali amang kasar kada kayaw, anak kaw. O anya, adda na kontak yun amang kasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, akit kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo.
Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mangkasar ka data. Alangarod awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno ita, angkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mo nga men, angkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa. Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di, angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada, angkal. Adan, sapay tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay met abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ta, puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar, nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo ka di ti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mangkasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado na iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo laninang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kun may sa naparte nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung na masyak ti unang mabayadan, bayadan mo na utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday tuyan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot, insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa akita. Dagitay nakautangak dagita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumat nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Day tatijak na panunot lorna. Anya ngay ita uno. Umay da ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka, tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak na. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay.
Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Ni, apay ang nakaimpaki kalor na. Agsinatan uno. Anya, ni, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Ah, unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidek. Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Inininot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan ngam kaasi na nabayadan mimitlaang tanasyan ti asawak kanya kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat itaadan duangan nakme iti asawak kat adamot ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan ijay ilimi kat isu ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan ti gayem mo uno. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga orasyon matutudong aldaw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rina saan napud no nagan tintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Nanay Maxima Macaranas di Tabimonton Malig Isabela from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal kani Edenis Danau di Rizal Purok 3 Santiago City. Kasi manti ko na ni Kabsat Rina. Dear Manang Biyanang, may sa construction worker ti asawak. Kat gaputa saan nakamapnak iti sweldo na yawawat na kanyak, nagaplayak agtrabaho iti abroad, kat kasi na naprubaran dagiti papeles ko. Rugyak tag salaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabroad. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo't. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpot ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpot kakit di iti babae iti balay no adda ako ni di abroad. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta Dapat lang atan Siyak lang nga rudan ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayaw!
Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko ito manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak ito manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat ngamen, maneng. Ang mga no pagsibo ni Rena, adda niya awid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod, ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni isang tatang, nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija ay. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline ak kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ro dagi jay ko kumarek ta naggagagat asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble am tigagat mo. Triple am pakit di Eh, Kat naimbaganan jay sakit itiyan mo. ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, perme ti sakit ti bagbagyak itoy. Makabanog nga perme. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Wen, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos, kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit laang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanong ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot akong ngaglutaw. Nabanog ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabahom insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga raw insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E din to ta asawa na nga anak ta, kat kastao na yarigat na ija abroad.
Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam ngay dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka pa ita isat mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantwag siyat. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang may paray. Pahayin nak pa. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanak kaw. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay mitla agbarbartag ti aramidon na dituyay. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidon na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang aramiden na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat ito abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apa kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng? Ha? Apay manan ay bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No agsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kayat kong tagawid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kayat ko nga makaurnong tayo ti kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasda dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga agin dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda iti store. Apay hangkang aglot loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga aramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabas ta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit tisikat kong agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, bito.
Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbang laing data ti dadakkel na. Wala, data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang sa asikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa bali ti agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingput kalata. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwarta, bitaw. Nay, apay, manaw timpawit di anak ta. Dahil tilaan, ay, imposible ay, jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Umanorder ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga. Diyan order mo akaputay. Di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan magto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas sa mag. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Angam no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Umanorder ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket diretaw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag ditaken agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay ken baketan. Kano da emergency paggastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot at adakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order ka. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay.
Na ito'y man amayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apeti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mon tutupan ita insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita ta isudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan insan? Hangam ayos lang. Sana rin ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab-trabaho akmoy. Nasimpet ka ngamin unay insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot padaksan ni di asawa. Hello, anak kao. Kumusta kan nga di ta abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yon. Mala, talaga kasta anak kao. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang minken kwa na. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang aminsinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak ka. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iti asawa na. Ay, wen nga rodra At nananay, isun ti umawag. Ay, isung bata mo lakay. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Hang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend?
Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana. Boyfriend. wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya. Nananay. Pinagsina ta ida kan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Anda mat manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro ngam nag-adumat gayam te asawa na. Ah, Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawan iti 20. anya? Ay, gat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Tasininaam mo nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di na kun kinunta kapulos. In-block na pa yan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita syakti mo na anang isina kan kuana. Kan ginulibak. Tadakat nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rudan ti damag ko kan kuana. Sa anak mo na nag-abroad tadyak manusan tirigat iti trabaho ije balasiw tao. Aglut-luto aklatan iti merienda dito isango ti balay mi, ta isupay mata pangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak ta dinakmeten kayat, nga uray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tuigayem mo, Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Kan ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kumanan nga ipakamo, aday ti laeng ti channel ti gayam yo amang yap upload, kadag iti drama abiyag, ti tao a drama ken, manang biyanang a drama, dito'y channel a Jenna Almoite Drama. Awanan sa balipay. No daman mga gwano makita yo sa bali nga agyap upload, kadag iti drama tayo. Dagita agal-alay ti sanda mo takukwa, wano pagbambanugan. Ngam no pay kasta, salamat latay ti kanayon. Akadayo amang suporta diti channel ti gayem yo a Jenna Almoite Drama. Kat sakbay nga ti drama, hello mampay, kani Rani Tabukbuk dita Ilocos Norte, Rolando Guerrero, kani Lolita Maganay.
Manipod man kanikab sa triko sa napudnoanagan tintay idrama ita. Kastoy tikunana. Dir man ang biyanang, adamat kapada sa kakayat ko nga ibingay tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adon tinagbalin ang nobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak, amak kinobnobya. Rogyak man ti agsalaysa. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Kastaya, ay na. Awan tirong mga pagbainam, balasang kaw, ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jak payam mo tatang. Kan jak pa'y sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may nasingpot ni Christine. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't mangnamnama iti awan. Ken amangan no masikugaan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpait. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Kan nasingpait. Swerte ni Rico, da jay ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na iti dayjay ngay. Jakman namoy ti da jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobya na. Ay na, an-anwam tanapintas no sadot mat kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam tuman na itaken kwa na kabagay. Barang sikat ti denggen na.
Nakaamamwamat iti day di anubiam pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day di. Katsigod mo't apang beauty queen ti armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Ni, pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumudot tila payag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Eh, saan mo't pare? Ibagbagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Isupay ti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugaryo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rud matitoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubiam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa ilaang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa, diyang arod amaw no kasanong ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidek kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa, ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya't yo ayan no mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramiden, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingpot may, ken napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talagamot ngay ayaten na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ken ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayaten nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Ken kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni balay, ta yamam mo kay ti anak ka. Kwa,
Kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan no, kayat kumanan ti mga sawa. Kaniyam amu kamot lang kadag iti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. Awan niya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang petyo anobya yo tatang. Kasano napasungpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo da dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas, kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata dagitay lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Naimbag no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw ka ni Alicia. Ti naktulok ko na dyan. Tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga damas sa uti tao kada kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya kayo matandatang. Diyak pala agkasar kayo manan. Pauna endak payimot Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipada yo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbaket aklat na balasang kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samot Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Karikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaram mo. Kurso na da nakangamin dayjay pare. Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di ti lubong. Yak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagan akan kasi ka. Agpay sumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumat ti bagbaga. Kan saan laada kami kinidalya ti mga bagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas talaga dinobya ni tatang.
Naka-short pant man ang naging indayon edi po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madinga na itagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kenkwana. Ken jak inayat iti hustaw tatang. Kagudwala nga panagayat ni nariknak iti kenkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal-alimtak kayo ngam siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, diyak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat mo't laang agdalaos kan aglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam naimbag tanusadot mo't laang sinaam laangun. Ay saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Ket addaken ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itud ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat mo't laang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdennada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapu iti kwarta. Ay ket makamuka ano niya ti panunutam. Basta siyak. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagis, di mo panuynuyan Genobiam.
Isurom nga agtrabaho iti uneg ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, mga no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mayit ka bagay? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarata, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabitlang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanakalang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Nukasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuan na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mat mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag, Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, manong. Tadim manundan. Ha? Addan nobyom, Alicia? Un manong. Ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lagan na iti prutas kan natin. Ta pumanawak matlaan. Agawid ako na din. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya.
Kunak na danamnama kiti babae a crush ko, ngam naudi akmet gayaman. Pinadas ko a kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na ak kumamanan kan kuana, ngam daksangga ta nakiasawa kanugayaman iti foreigner, kat adan iti sabali a pagilyan. Nakinobyak manan ngam awan nagbayag kadagiti nakarelasyon ko, tasaan ko a kursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan at tila nga ti kitaan iti maysa a tao, no dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan, iso a masayangan na. Ngaman yan tawan matan paset ko kankwana. Alakastan, tuy gayam mo, Rico. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang biyanan! Enyornos, pare ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.